Kone suarga sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari. Kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana. Kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatene antum madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada, ento masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana. Kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatene antum madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada, ento masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka.
Wah, kalau nggak ada ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma beken kesengi dan makan. Nanging yang pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biaston uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejam makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pakuh pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah tias tempat kita jaminan. Biaston uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pakuh pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Gimana lagi utang? Kondeng di tengah yang paling caranya. Namanya tadi, belum mati dia. Pak, bakal utang ini belum mati masih bayar utang nih kengken nih. Belum mati sih kalau Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kene kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang bejak dija mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang utang Pak. Buang Pak, buang. Mengken utang Pak. Buang Pak, kayak ini bayar, kayak ini bayar. Mengken Pak.
Engke niki diputihkan niki. Mani kau. Kayak lu urusan. jalan, Depan jalan. kayak utangnya supaya bayar. Apa jalan-jalan mani kau. Kayak lu urusan, Bang. Rasa kambang bati semetinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Magesonan beling ojo kamar adi Kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpat dirungu beliken raganadi di pesirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi duga se maurep nyama brayane maka jangaleng kakal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku pangima nyambanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane bece katrima ring sisen hidayan pramakawi Magesonan beling ojo kamar adi Kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpat dirungu beliken raganadi di pesirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi duga se maurep nyama brayane maka jangaleng takal nyirama layon nadi belilan kanake nyaku pangima nyambanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane bece katrima ring sisen hidayan
pramekawi mogi adi boleh genane bece keterima reksisen hidayah pramekawi keterima reksisen hidayah pramekawi. Dan apa tagih kal belian ulian susu uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging ngejani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebut lu nak mekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian demes sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian demes sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian demes sesalan dua pangidang bertahan
ekonomine buin normal lan ke salon pulang buin perawatan. Sugelan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta temedampingan ada beten ada neduran mandene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milu bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani ane ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma metulungin nak tuara yen daman ngamang ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma ane melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung netulungin doane pasti luang. Hang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga yang iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milu bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani ane ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma metulungin nak tuara yen daman
buat sing ngalah, tabungan iranya nambah, tabungan karma aneh melah. Astung kara hidup peluang yang demen metetulung, netulungin doane pasti luang. Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajin raga, diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri, beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas beli majemu. Li sengkal ngelo, diapin kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan su bekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri, beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas beli majemu. Li sengkal ngelo, diapin kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas beli majemu. Li sengkal ngelo,
Yapen gaen blitoyo kal jalanin ulian sayang bikin ilo gaji sistemnya bulanan tengah bulan subekas bon 5 lunan agar ada tambahan lemburan bulan depan mada liuman orderan. Udyang tusing si malu ngoraheng seton den lemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan linawang lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kasta iraga yani tu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerong Yastu lega sing lega tresnane jani tanam Apang tu sing adi antakan Tuhuting subah kena ramah dibeli milih adenan beli mati yen mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga yani tu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerong sing laga tresnane jani tanam Apang tu sing adi alpakan Tuhuting subah kena ramah Uliang kasta iraga jani tu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerong
sing lega tresnane jani tanem apang tu sing adi antaka tuting subah kena rama. Ulun padu kejang Tuai manam semahi Moga si domangku lak karya lang pahiku Aksamo tunok lan langku ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara jas tunduak memantra konden karuan demenin betara nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Kuno belok ke walos radolan patilah Mungkin suwe cekawam Mangke wenang po kita menadi jan panggul mandi Mengaran sang sangkul putih yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara jas tunduak memantra konden karuan demenin betara nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan apa sujati ne tolik muka berat ne jani alih mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit jas tunduak memantra konden karuan demenin betara nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit
Saudara, seiring perpanjangan Senin pemberlakuan malam, pembatasan pemerintah kegiatan masyarakat Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kanggo ang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langgap bahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, jamate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langgap bahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, jamate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan, anten jalanan, bekejang undang, jamate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan.
Nang sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik dugas belinuturang rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adik dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli engsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli engsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenyan dingin lemu maksa yang iba belikal kena bayar
namian boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Pidana terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli. Pindai
bragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di gitu-gitu nak balian metanjun tuh. sira uyang-uyangan, Sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayang. Tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar hepatitis tako nang di Bali ye kone amat bebai sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawat dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di Bali ye kone amat bebai sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu
pidan mulih man ngudek kapah gati tepuk melalina ke nyoman mulih to ilu jumah pedidian kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa kulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nu bodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran dua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan ye meme ibi me nah manian me kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa kulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nu bodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya sing sadaran dua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran dua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan
Nyarengin pemargi, ngiring berbagi, saking dasar hati lan manahi tulus, sarang mapupul sangkaning hati, sayang gani mangkin pacang memargi. Pesisir angin ring perbukitan, kerasa ngampang kanyele ilang, dan kerasa sampun galahi majan, ketibane mangkin ring tatujonan. Kebata rasa pemargine, nyaksian unduke puniki, dan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentane buta dan nyidang nyingakin, Seurip nih kerasa petang, wentane lumpuh dan nyidang memargi, sawai-wai telah ring pesirapan, wentana ale bagan masa sekolah, ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, mando ipon sami memanggil rahayu. Kebata rasa pemargine, nyaksian uluke puniki, dan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentane buta dan nyidang nyingakin, seurip nih kerasa petang, wentane lumpuh dan nyidang memargi, sawai-wai telah ring pesirapan, wentana ale bagan masa sekolah, ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, mando ipon sami memanggil rahayu.
ayu. Tugas bidan tiang gegelan Sujati sangat tresnain tiang Nanging rikala tresnan tiange Berbunga-bunga di hatine Ulian pelih tiang abade ilo megaten tresna Nadi Nejani dadi ampan Sakit hatin beline ipidan Tresnan beline kapening adi Sejati tua pelarian Ulian beli tu sengi dayang Besikan tresnan nene malu Tresnane harapan Jadi adi masih milu ninggalin Di subane adi nawang uno Tresnan beli Nejani sapi sayang beli kerasetan si keadi Ngampurang dewek beli nyakitin adi Dadi ampan sakit hatin beline ipidan Tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian Ulian beli tu sengi dayang besikan tresnan nene malu Tresnane harapan Nejani adi masih milu ninggalin Di subane adi nawang uno Tresnan beli Nejani sapi Kuina sayang beli Kerasetan si keadi Ngampurang dewek beli nyakitin adi Nejani adi masih milu ninggalin Di subane adi nawang tresnan beli Nejani sapi Kuina sayang beli Kerasetan si keadi
Nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden nengelah sing tain kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Kanti mekengan aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik, yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogosokang pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede. Untuk dekanti mekengan aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik, yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogosokang pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede.
Pahang malu melajah Bangsa kentawan pedang lemah Pang tu sing elah Pang tu sing campah Pang tu sing paling carleak ojog lemah Sing nawang kangin kau solahing andangan yu Cek cara anak duduk Merasa genep nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngajuere Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi buduk-budukan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala ning skala Melahan mandra belikat pencara Pangsingkan di pesu berduga Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala ning skala Melahan mandra belikat pencara Pangsingkan di pesu berduga Segenap nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngajuere Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi buduk-budukan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala ning skala Melahan mandra belikat pencara Pangsingkan di pesu berduga
di pengulung setre ngundang sekala skala melahan mantra pelikat penjara singkan di pesubodogan. Singkal selamane kal ngidang kebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi bias don sebet nekera sayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati. Sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewe
masih move on ngang sapangragan adi gaston sebet ne kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati. Rasa bangga dikana hejani Masai ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng Itulah tiban tugas iloh juang beli Gadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan Kondek kudang di banjani mejalan Rumah tangga mulai tusing harmonis Yen suba buka kekini Direlo nuntut kebutuhan biologis Bayon beli ne bengangsur Angkiane muis-muis Marah tiang mesesalan Ulian nuwotin demen akep prutan Diwangan mekejang anak ngantosan Yang superaya nanging kurenan tiange Nyeger-nyegerang Nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan Sing sanggup nepukin kurenane Empuang timpal Kondek kudang di banjani mejalan Rumah tangga mulai tusing harmonis Yen suba buka kekini Sing ngidang ngurupan pipis Direlo nuntut kebutuhan biologis Bayon beli ne bengangsur
kediwangan bekejang anak ngantosan yang seberaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegeran mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal. Oke nah, jagat lama-lama bangsat